The Wikalawa kay Mrs Naitini and a video going in JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulanduma to San Francisco. Bulavinaka Mrs Naitini. Iya, ni bulavinaka una. Isa, sabada tu nanraki me sanangori au kila ni sang sotini veawaki na vanua endortiko kina dinangani rau ni ndu tu nanraki se vada. Anti na una klan to nanraki klan ito soten na weekend sangai wating ko na bibisa ni ninraki already tiko ni tiko memorin county taumbi na uda. Veang wala may bangko San Rafael mo vela may bangko wala kan San Francisco. But mama the two lakotalen dana sane habi kimundo sane nyo kimundo na county da mundo tikina una na dapat ko na Alameda County o sa via kan East Bay senga ni county ya na Alameda iya laka na Alameda County via nraki da na susu ngoni sala iya iya bakata laki na matakan ko di talanga may Marin County o tikonggo I San Leandro au rete taltik ngai bina kay mama to kono ngoni sala aranita sa vito may patutol bernito badito tal bak na udan ka bini ko corre Aunque varungo de toca ni kelan do tani na batambatan da bakila toka na muni madhango io aunque baka mai varungo de toka na news na mataka ni kua baleta na kena lutu sartu nga lutu bakalebuto na uda de bata na snow mai Reno Lake Tahoe dona kana na lebu ni snow bakila tiko me dakia aunque baka samataka tiko na no sena kabini bakaruai na duta ni nang batang-bata enda wakilai santa kila sartonga kina isa ento na bonongo lutu tigo kina na snow yo yan snow iya usara tingo na berto na matabu malingo lak mikina ko berto erto tik talanga may trucky do talanga may trucky iya na snow ento na kana ude bata na kena sa biduto na fikina kena la pitaki sana iya to ba binak tiko una ni dotel na bula binakang ko sa totoo sarna ken tosti ko nangona to sa may talin ko nakatol ni bula na baking ko totoo wali to nga nangona ya na bulongo na bulomati me bakawa bakarita katiko niya baka nanumitiko se bakatoka itiko na bulongo na women's history month Women's History Month onge baka wili katoka baka meu via bakilikila etiko bum baka dava se atiko bum mai vei na kena mai baka toka etiko na bulongo na bulomati me Women's History Month onge reda ni tiko bu bola katonga biken tauri dakengo I Santa Rosa na kagau baka wili katokongo na ni etiko bu mai Santa Rosa na tinika diwa vitu sanga bulu kawalu Indina na bono da vai Santa Rosa tin ka diwa vitu sanga vulkawalu iyo iya e volai tonga vango the origins of Women's History Month date back to 1978 in Santa Rosa California when the Education Task Force of Sonoma County Commission on the Status of Women they planned a Women's History Week celebration during the week of March the 8th. Me baka na kawalu ni singini bulomati e baka toka itiko na International Women's Day. International Women's Day, Koya beka sa arto na numakina me sa baka toka italitu nga me na bula keden ko na bulomati me Women's History Month. Lebu sar na kairo ni dorvital no tako kila ni o kemuni mantanga sa endua na também que o baka sama taka tongo ke baka endua rongoda na nomuni talanoa na kemuni bola tuku mantanga sambu tundi na ka totoka na bono ni toya bumikina gasini vuli ke na bebono ke de saro ni living ravikina iya una na kwale ni thank you for reminding me. Lalim niyo aso sini daga ike. Au sampai di mula daw ni sa bulong machingo. Na bula dan daw baka na matatukin o kenda na maramay. Bata na kawali ni singa ni bulong machin na International Women's Day. Do da talating nga kina. Ukila na lang bula talangan go. E dan daw wala na International Women's Day of Prayer. Women's Day of Prayer. Kailan nilibak to may Santa Rosa warto abisuriting man na weekend sa awati. O klaro stot sa maram may sanaya. Iya, may baka nito sos tipo kenda to una. I thank you for
where we were in the last weekend. Kaya na usini rongi lako kina visuritia mai petaluma. Ia una, mepaka ni tuko na maingo ri na bulango na ike na Women's History Month. Na theme ni bakingo ike na kana celebrate. Okay, why do we celebrate this? Celebrate women who have advocated for equity, diversity, what can inclusion, Iyo, and alamani by mandani tonarenting mandan alamani by matin tu na bengkarav the state may witi we kemi na warang to may witi and another bengkarav na matin tu tata matin tu watalaki na takatakan na lotu alamani by na lotu so na bunongko okay na marama and though stangan ni tabay tebte kinabagaliw and alamani by matangan ni takataka satu nga na kuno ilu in the streamline tekin na marama and the doloring of olive naga maramar nagas ni buli ser na nasi uno anda na to kino kenda yung nongo kinagay na bunwar sa ta kino irna elewa ngane elewa women and girls in Fiji, you know, Fiji, I can say it has opened up a lot of openings for the girls yeah no nito ko na may ngori una klein ya Bonongo ay baka nung gubita biyo kanong katumay biti nung gubita ko ta kamangas ni huli bekim na sinkilay ya o bebinaka din ka diyo adios nga bulu kalima o tama o tinong ta kamangas ni huli o leda kabandon na project EUSP on women and environment tewe ana puno sa tipu bengar may kinaver na marami au to may kya e wa reda batambakin do na women and environment Então na already kya na ken non ta stanga benda reida is on appropriate technology merani buke non ta kata na marama me bakala leite kina non ta workload mo tur man dona ken example dona ngona balaw en doutora na marama en non rata ka boy kamanda endo but ken da mi bit da kala ke da talimbe non ta marama okay we need to find technology that will speed up that rate of them preparing na kanalay musumay na kanamay mama you know they remove the spiky things on the side and all that na kanasanga so that was part of my project at that time nang sinani ko me baka na bulang ko me baka ni to celebrate the Women's History Month betor ngon binak go mo baka binak tekira kena na marama may biti those that have gone before us before me we ko na kilati ko that were more senior than you and anonda buke kenda menta may rawakai and anonda bula pa kata kasi anonda bingarabi na lotu sino vivo no nga bingarabi kinamaram you know they have brought us up they have advocated for us to be included to be heard au tiktal nga may to ba naktakir ka na marama na to na lebur ng gas ni buli artumberio mai lebur ke may takatbate na tamba ni marama ukla Reverend Seri malam may dua ala ko may na Department of Women le Director of Women na ministry ngonong ko sa tal sariti ko en Anglican Diocese of Polynesia may media in dua do talio Mrs Lily King ala ko may ang gas ni buli principal ala ila ko sarna Secretary of Pacific Community kerongay meda kata-kata no na didi bakit ko pa na project may video on women in politics ikia uli na may kina na non taboy temtir marama na muturara ni politike sona tamba no bingara making when we sing na vulongo when we celebrate our women these are the women we celebrate dasa kilando no na ya sa may alian yon don marama may video mista of baktale and the rhythm history. These are the women that we need to celebrate today. Because of these women, this is where we are because of the work that these women have done. Do talanga na pia nakatiro na bulan ng go kaya parang tingba mai Mrs. Kisirena o klati baka tingting sa ting Menislandi Mrs. Susana Tuiswawe pero ko sana marama era tuta kana kambali tikanda na marama ni witi may raw kating go sa nonda sa na boss ngo bang tingting na inclusion na sabay teptik na marama na lewo na bitambana binaka au ba binakatikir okay and for some that have gone before us that they are sangwaleani andilo fitu malani lewikim na kiliko binaka
Endua adobastar na itutuni le hetta ko na UNIFEM, na United Nations, and the Garabiki na marama na Pacific, and dotalanga watak my we worked alongside. She has helped me in a lot of ways with my work. Ono beba nakatotalo ng bula hindi na sa patingan. So those sangay tur na marama na tamban ni lotu the klachi ko Mrs. Kamida Endua, ito na marama ni kilato ni rongo to kim ni na tambang ni sar. Ngoy sa marama rabki kim may kwa kim oyo manda and may tukinango. I salute these women on this month, Women's History Month. I salute all these women that have helped me. Kilaw lembas tam talanga and may tikala may biting on Costa Rica, dober na marama, dakataka may USP, Dr. Serrano Kumbombola, Vema Bola, dober na marama na ngonongo, dam something ako and the Constitution. What is that called? That COC in this government, the Constitution may witi. Yeah, she is one of the women used to lecture at university. University in Pacifica. Gonongo and Dambeton on a board. And the Talana Maramon Beba Nakton Nambula, non rabi tumber my viawe. O Santala Muladam Maramango, Diane Goodwillie, what ke Ruth Lecti, where on Maramara to no worldwide WC, and a way book Sarvali when I can lack of the commander na YWCA may witty, or Talana Maramango. I was quite ignorant when I went into the women's movement in Fiji. These are the women that have helped so many other women to be where they were. And back now, when we are here to celebrate Women's History Month, those are some of the women that I can remember that I need to thank. Toto karo dinda kai baka era taramaka mai na sala sa anda tonga ila kumai utiani ngole mo kem niyo kem mingo kem sembo sengone toka ni baka lila kem sangai muri toka yani toto ka baka oti bina ka baka lewu na nomni waseti kumai na yadan reke de sar na marama kar aroni kai baka bure ka vi kemuni baka bure sar lewu na baka sama na ngoni sala na vi ka vina ka ke de sarai kasarau ni dormi veitalanoa tikinongo and kavinikua. We've come a long way. Yana kairo ni una tukuna sengawalenga ni tuna veka I vale na kena garavitiko na nondambula na bula ni matabu vale I vale. O te asanga I tosa mai kena veitambana ni nondambula tiki ni nondambula tale so kasan dharamaka mai kena na sala o ira na maramo ni mai edha we ada takira tokongori. Dua talinga na kauro ni baka binabina katakatali tiunga ni tos tiko na ngauna so na marama na nonra bulika na kena sator da kena nonra bulika kena vi porokaramu indo wakaruta gitu sa rau talinga kena vira me mai rabakarara mataki en lebu sarna kai senga sotim baka ni rabuli binaka yan nonra vakango dona kena vakarita kengo vakanui ndo nongo vakanui tungo ni rau ni rabakarorongo mai ni ndorokela ni tamata kede tambuyani esa vakatali bonitiko vaka smartphone se sa tiko baka na iPad se na laptop kasarau ni rasa matiko mai na vi programu bango ando nongo vakanui ni tu Mrs Naitini ni ke vaka indua rau ni rongoda mai indua se runa ka indor veitalanoa taka me rau ni rela ki vaka ungeti kina ra vaka raramata kina me vaka toroida kita kina na nonrambula ni vengaravi matai mandanga na nonra garavi ramandanga vaka takirai ni ber ningeli to doko na nonra vengaravi ki ver nonra matabu vale o ira saramandanga vaka takira balai tokela ni bunga nangona kenta tondo senga ni vaka bimbi takatu na kena bimbi ni nonda to garavi kenta to se kawai takamandanga vaka kenta to na nonda to bulai koya da vaka nui iya unda bina kana gore nonda ritok na wa bina tertik na nondor na university na bulango balai tertik na bal nonda bulna marama where we celebrate women iya ona Via baret katalanga ni na kawal ni singa na bulango na singa parang buka back 8th of March iya
It's International Women's Day. Anang bagi talangango, go orto na matinto may bitter tun tambay ni marama. Au sin kila they come back merto ndolok chumen ng boss. Do tak na biyan pa kinang boss in the UN may New York. It's called the UN Commission on the Status of Women meeting Nambaking ko gosta ka ono sangobul kawalo. It's the 68th ono sangobul ni ambaki of the Commission of the Status of Women meeting Au no tak maybe to ba nakatakat ni dolak morto na matinto na Ministry of Women on dolak talanga may as a non-government organization New Bengarmen National Council of Women ali ngona ka uli da rawki na may kya yan ang baking ko na theme do we am baking do tigo na theme na UN Commission on the Status of Women this year, which is the 68th na to theme tigo is to create pathways to greater economic inclusion of every woman and girl, every woman and girls in every nation. The Clutch United Nations, we're going to matenitu erndom tambi kando le rongo din the monre, lore talaki na progress ndo na matenitu, kono kendo tonga na marama, kono UN Commission on the Status of Women, yan on the platform in the United Nations. Do ko making na to progress report may biti may biti. Let me just zero in weekend to na tingo America kento no community ngoni marama ngoni lewa young women and girls to sa tingo America waka dapat tiko non to progress wono yon be ko tikinikia what is it like to be included economically in the economic pathways ni kento sa may tiko ngona dona bono lewe in America we una sa we tinka walu tiko wala kitini ya more than a decade no kutike au bakasarava takmay na nonda bakite kenda ena nonda sasanga ni bulo bakilawo ike esanga ni au wango like with me it was kept kanda rintang dona graph dan rintang dona graph utok may biti au to sa ngai da ko sa no mga bunay sa nadakin I think I've reached my max and on go vingarawi otia au ngaila ko may ke I chose to come here well not really I chose because of the situation in Fiji I had to leave sa lang nga may mo ibangara bula meron yuro mertora ni bula binakar to na lubengo in other words mo tiko ayaw baka binaka no kumbula baka ilawo mo raning garavir to binaka kin na lubengo so I chose to come here and what happened we are baka dona lutu sombulewo baka dona lutu sombulewo hindi na ni binaka na isaw yeah when it comes to status kala no datakaka o baka wala tegutal mera iyo dona buli lewo na dona buli levo claro tanana kila na puno bingara meki na la meki iya dona kono beba seti ko beir na non ta korsara tumbitik maingo to the young women and girls that are here in the United States or ngoni vitie oh mena kata mera sasanga tekira so that they can be at a place where they are economically stable or financially stable we don't want to see our young children. I don't want to see my young girls, my young daughters, my young granddaughters to be poor, to be living from paycheck to paycheck. Yeah. That is my dream for Ngoe. We can or some Tikongo Mebakan International Women's History Month yeah that is my dream for our girls here that they will be able to live well yeah dona tikino binako di wasia mingoro tali tago bakalebu ninda sangole maike ko nga ondo tukuna tu o kut o tal no mantanga o kut o list tal manda nondo veitalanoa na vida na mbaki sauti ndo tukuna nungunana sanga bulu na mbaki sauti na ngusege yada mai gona mbaki ronondolu o sege yada mai sa o sange reda tu na matangale daka mai tiko buna bingaravi na caregiving bingaravi vera na tambangase yeah. Kilangon ni baka esenga ni inda taratu na matanggali taka ba ya menta bingarabi ba baka na matanggali bingarabi inda mai baka dortu ke
O tia, ia sangai do tiung hai na nongo wakasama, au sambiu tamai endo na kau do tali taka na dakava, na nongo daka mai viti. Eu ngai mbiu wuli ngā, sala ngā mai korni wuli, o ti ngā mai ana Form 6 ali tika busaranga i palualesi, e roniu kai ni o wuli da saranga mai na kena didibaki endo na stesieni, e roniu kai o ia, mai na vanoli tika bu me kina, toia me kina ia. O te angu sai ava me ki o sangi bango nongo wakasama, o eu sambiu tamai na kau ndo tali taka, my passion. En tonu na no tapa meu na lindambe kina meu ranio na marau taka kina na nongo sami tiko voli Amerika. En tonu me na toro daki tali. Mai na wakatangi dengi nimbula o sena daka mantanga sena nongo marau taka nongo daka mai viti. E vai a nongo wakasama. Koe au o waka bina kataka na nomini wasia mingori. En do watali tungai a nongo na kaundu wasia vera nongo ngone lewa. To sa lako mingo na waso wakasama taka tiko the sacrifices we've made. Mera ni vinaka daki kina na non rambulai. O ira na luvenda, wakambimbi tiko ira na luvenda i lewa, baleta ni te tō veitalanoa taka tiko ngoa na vula e wakana numikina na marama. E ando na kambimbi, o wakasama taka Mrs Naitini na mataka nikua ke roa veitalanoa tiko ke bread, ange tuko no koe, Una, guess what? There's so many women in the business. There's so many women. It's women that run this business. And I don't mind, I don't mind. Like the saying goes, a happy wife, a happy life. So na ke makain da rai na be eroni nduru kai na be bono ke dini daka sena live na tambanongo esa kame dominated by women for some reason esa vangaya endo tore da mandangana non do tumbula. O wakasama take na dona tiki ni wala tambu a wili ka tiko e na mother rosa wati. Ko ni ba tiko e ani na sana yado mai na ngauna e sana waka indua na marama ke na dona turanga ke na vitu na marama erto na lewe vitu na marama erto sana sanga orto sana yado mai na ngauna erto sana sanga orto merto sana waka mau taki mandanga mai bua na turanga ya merau ni reto tiko binaka kina rato wakainga taka na e vana e dona o kila na bola gai sea wa wili ki tiko na mother rosa wati. And you look around, it's manifesting na marama, o kenda na marama, the power of women. Dombula vinaka na turanga do sema tiko mau kila ni ondo sana kila tali tinga akim do na vinaka ni nonra sa na kena sa tosa daki tiko na nonra kila ka ke na vika ke sa rena tiki ne nondambula kara viliu taki tiko kina sera tiko kina wakali na marama. Mrs Naitini. Yeah, good thought that you have shared. Today it reminds me again, and it reminds me again, kala and a vuru todo ka ekiliti ni kenda na marama, kenda non the population na marama. We exceed the male population kenda na marama. So ngeke mga tunto bango na ngoni International Women's Day. Okay. Women hold up half of the sky. Baleta ni nonda ni daleo levo, nonda wili. Yanda sarital tingango ni levo na marama ersala ka ni in the fields of work kwando nontunga na tangane males liberto nongonela may bitndare tiko liber sara paila tiko nonga buka sara lakor na soko tiko iwanga liber sara takabna dakda kwando kilinga kirur turanga ya bekem ni na turanga ni warong tiko mai. It seems that we want to compete with you. No. We are not here to compete with you, our male friends. Bigger community turang. Nakanga mentana vaka na tambeka. Mendabisu tambeka na ni raina turang. We are here to complement the work that they are doing. It's not that we are here to compete. Nirna raida raya. Niandona marama bulbinaka roila binakayani bring a good pay packet home. We help them. And the bukiada can matabuale, so they shouldn't see us as a competitor in the household. We contribute effectively
na kena tarai da kena matapu wale e na bula we lavu that's how I can sum up at how we have progressed as women. We can toli na ngoni viti, we can toli toke na non-to culture, women have to sit at the back burner, right? Kuni vosa. Kuni vosa, iksinda the kavangori. But then, if only they can understand we are there as partners, women are here as partners, Where mangantangan mereka latiko, they're na wangaranon raisa, na watindra, they are there as partners, not as a subservient, Na dava na kena tukutuku ni a Mrs Naitini, voso te au na e vuke anga, na vuke anga, gori, kenda tikam, kaya kanta reida raya nang bali vuke anga. Don't matter maro takatiko. If a woman brings a bigger pay packet into the household, it's good for the family. Sindon mele reid ko so bukina, mekelanga okay, you married a woman that can bring in the house a good package, Yeah, and we compliment their work, when that can change, and I'm not gonna matapupal. Kailan taron dolo ko biti ko nang boli matapupal Dina. Endo ay. Kaya tangan kenda marama balatan ba kana non tatto ni unto pang tali na how we were created or how we were wired we look at the little things the little nitty-gritty things that is in the naturang kenda reida raw kenda and sometimes some men think kango sarili na ka watu kon sarili na ka no that's how we are wired, that's how God created us to be may buku bukanga en alomani wale me bukanga ni celebrate tingon da bulo na marama. I salute women that tambaka single women so some single moms so ir sama yali na watinra sarang vinga may berno lubenra I really salute them at how they have fared to take care of their families or their children Saratina katama kina nonramata vale. Vinaka bakalibu dona bakasa vinaka ni wasia mengori na nonda vivuke na nonda okenda enda buke anga wakami ukaya endona bosa e votu mai nungu wakasama na nomuni wakamadhala tiko o kenda tō wakame tonga i mbotani tiko yani e sona kai rato senga ni reida na turanga kento ya ke tonga i mbonata mai nesana ya to mbonata nesana ko endina ni wakani wakarita mengori ungana ngona endona reitu mbaka mai na turanga ro ni do kai kango saru lebu ngano na bosa lebu ngana ka wakasama tagatu iko e senga ke wakame kondambe monge yo reida manda na vanu ki tō was tuke ni kinongo. Dona gai reida na kena totoka ke na ni rawa ni na tau dhoko na uasi vidak sara ni tostoso Ke waka me entondonu talambenga o ke la ni and I think it's happening also. Na ni me sa vei sau na I tovo ni nonrarai na turanga koia e sandondonu mer na tumberikina o ira na lubeanda ira na dhorvou, ira na lubeanda tangane, me rau ni na vatali tunga mea, me sa visau talenga, na non rei tovo ni rai, balete ni sa visau na ngaunai, sa senga ni tini namba ki sa uti senga. Sa dua tani na ngonongo, rodi to kai e sa vovo lekanga me to in most families, e lewu dhake na non rau kana marama, mo ver na turanga. Me wakarita katiko ni wakarita kami ngor Mrs Naitini senga ni kaya me to vengati kina se to sanga me to na vinakadake mai verto na vikim dona turanga senga na kasaranga ni bebu ke me bebu katakitiko na to toso e tuko na ulius talemada ni veitalanoa tike bread na matani ko ni tuko no ko that's fine, it's okay with me ka ko that's okay with me ke baka endua na marama sa lako mai that comes into the business sa tosa tiko ko or and the guys just there supporting and it works, so be it and to toka tiko ngana tostoso Ayan, tu talang baka na kan, ni bia wasia ni berni mai dava no daru veitalanoa nei kavini kua, o ke la ni vula kevengoa na vula mati, rani ulu tanga tiko rani darungai vaka
da kulea yani waka malua waka vinaksara na ulutanga sena kena mai waka na numitiko waka ngata kitiko na wulo mati me waka na numitiko kina na marama sena Women's History Month. Ia uno pa vinaktartalanga mo na viawasya no mantabana numi kenda tika na marama na bulango wekento na marama ni viti ikemni na ngwanele ni viti ni sama itik ngo Amerika doanga nongo kere vikem ni klamo ni diversify yeah, that's one of the things too that we're celebrating diversity via wesang wala ngani nonda klano nonda lakma na dui ka tamat different ethnic groups okay, how can you diversify o you komandanga mo bakabuli como what's the word, try and get yourself into it different areas, new areas of work, new spheres of work may nonda ninda tiko ken to sa kelito nga ngoni witi caregiving explore that mera la ko ni ka mera strive to go into other fields of work why am I stressing work so no why am I stressing work o kenda na la ko may America na ke bakali utun ko lang maybe I would never have left my country, why should I dina to ko manda mo to to may witi and sa la ko lang amay balatan na so may witi esenga ni so vinaka o nga daw to tell mo no bak samtag to kaya mundo how did we do it when we were there sangay imbakisawa ti sambaking go sangay $5 $5 na minimum wage rate may witi which is equivalent to $2.50 US how did we do it yo ya no go una ko tungni tingone kina and tambivo no may witi mendare de Sarava ka mendaruda ko lengo la una and tambivo no may matana ta and tawangare la mo may that's it when we say looking for work looking for greener pastures what you're looking for is money that's the bottom line dina ko ngon ni kusati ko menyo sati ko ike ngoneleo marama bakani nando Women's History Month tikungo ibura donga na kauna kire weekend na marama daka taki kenda benda binaka no tambula pagi labu balet me davo benda ranyu bibu ki binaka verna lu bender lak mai vera mai na wekande wit da sakelato ngana mentang li ker la kutumi wit mo nangono mo solika kina oi kometi ko na no what did we learn one meti ko na no emergency fund you should have a pocket of money somewhere so that you can give and have enough for your rainy days for yourself so that's why I will encourage a lot of our young girls who are here in the United States young couples, young women, young married women baka teki como okay in layman's metob na kanong tanga don't settle for like this is enough no work at it no tikor na ngani don singa na singa pek na takaka sa marui labu binakatoka dina Venaka bakalevo Mrs Titilia Naitini ke romai veitalanoa tiko ani ana wasininga ona ni dawe kalawa ina kabini moni tendendani kawani singa ni bulo mati wakabini venaka tiko ke na JJ's Food Shack na nonrato veitokoni ka rauni ki rondo mai veitalanoa tiko kena rauni do mai rongo dituku kena nondo te wasini ngauna na dawe kalawa koe berni ke romai veva kamode taki ke ro veisureti se wake ke ritiko yani ke wakai tiko so na ulutanga o ni venakata se sombeka na veitalanoa se mani se burubura davo ni se mo tu mai kina o ni veitalanoa tu mai wakambimbi tiko na ulutanga kanta na veitalanoa tiko kina na bulango o ya na bulomati na Women's History Month ke na wakana nubi tiko na nonda mbula na marama ninga veitartar mai kamaro taki ke ro satu bakarau de rauni tu mai veitalanoa tu e na mada o katu mai venaka wakalevo Mrs Naitini kalongata tiko na vengaravi ndorge veitalanoa tali tiko vina kauna kalonga tiko no meni matawa naka Nadawi kalawa kay Mrs Titilia Naitini and a video gone in JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco.